Muy bien, cuando queráis. Pues siendo las 11 horas 50 minutos, iniciamos mesa de contratación del expediente 165/2026 para suministración de botas de intervención, botas forestais e zapatos de parque para o Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. Parques comarcais de Barreiros, Chantada, Monforte, Sarria, Vilalba e Viveiro, na que se realizará a apertura dos sobres relativos á documentación administrativa e criterios de valoración automática contidos en sobre único. Mm. Conapro Comercial Navarra de Protección SLU. Lote 3. Ten a categoría de microempresa. Está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores. Si se atopa nalgún dos supostos recollidos no artigo 42, ningunha das empresas do grupo se presentan, non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Construdeco Norte SL.
Lote 1. Bueno, en este caso marca lote 3. Tenga categoría de microempresa. Está inscrito no Registro Oficial de Licitadores. Non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código de Comercio. Non indica si... Bueno, non se atopa, perdón. Non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades. 20 puntos. Lote 2. Tenga categoría de microempresa. Está inscrito no Registro Oficial de Licitadores. Non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42. Non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades. 20 puntos. Lote 3. Tenga categoría de microempresa. Está inscrito no Registro Oficial de Licitadores. Non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código de Comercio. Non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades. 20 puntos. Curtidos Galaicos S.L. Lote 1. Tenga categoría de microempresa. Está inscrito no Registro Oficial de Licitadores. Non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código de Comercio. Non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades. 20 puntos. Anexo 1, lote 2. Tenga categoría de microempresa. Está inscrito no Registro Oficial de Licitadores. Non se atopa en ningún dos supostos do artigo 42 do Código de Comercio. Non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades. 20 puntos. Anexo 1, lote 3. Tenga categoría de microempresa. Está inscrito no Registro Oficial de Licitadores. Non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42.
ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Grupo Tisnainga SL. Lote 1. Ten a categoría de microempresa. Está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores. Non se atopa en ningún dos supostos do artigo 42. Non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. GSI Dotación Industrial. Lote 3. Zapatos de Parque. Ten a categoría de microempresa. Está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores. Non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código de Comercio. Non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Iturri S.A. Lote 1. Non ten a categoría de microempresa. Está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores. Si se atopa en algún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código de Comercio. Non se presenta ningunha das empresas que forman o grupo segundo o artigo 42 do Código de Comercio. Non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Peicar Pontevedra S.L. Lote 1. Ten a categoría de microempresa. Está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores.
Si se atopa nalgún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código do Comercio, non se presenta ningunha das empresas que forman o grupo segundo o artigo 42 do Código de Comercio, non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Lote 2. Yo creo que este que ya, que es el mismo Ten que a categoría de microempresa. Está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores. Si se atopa nalgún dos supostos recollidos no artigo 42, non se presenta ningunha das empresas que forman o grupo segundo o artigo 42, non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Lote 3. Ten a categoría de microempresa. Está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores. Si se atopa nalgún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código de Comercio, non se presenta ningunha das empresas que forman o grupo segundo o artigo 42, non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Safi Seguridad SL. Lote 1. Ten a categoría de microempresa. Está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores. Si se atopan algún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código de Comercio, ningunha das empresas que forman o grupo se presenta a esta licitación, non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Soluciones Hemogest SL. Lote 3.
ten a categoría de microempresa, está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores, non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42, non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Urban Technology SL. Lote 1. Ten a categoría de microempresa, está inscrita no Rexistro Oficial de Licitadores, non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42, si se atopa en algún dos supostos recollidos no artigo 42, non indica se se presenta ou non a esta licitación algunha das empresas do grupo, non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Lote 2. Ten a categoría de microempresa, está inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores, non se atopa en ningún dos supostos recollidos no artigo 42 do Código de Comercio, non ten previsto recorrer a capacidade de outras entidades, 20 puntos. Se a mesa non indica o contrario, procedo a admitir os licitadores presentados. Pasamos a deliberar un minutiño. Sí, un momentito.